Pentecost program clear to te chebe vek ule Esther Lalhmingmawii kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlirin ilongai thlang o General Headquarters shwai tu te rongbol na longai thamasa ila Executive Chairman Upa F. Lalhmingmawii chu March niriat inrini hian Beirabi Bial Missions Department in Khompui pangbal kona manpui turin azin chuak pathian hi acha manga thochan ni hian eizola lolet leang General Superintendent Reverend P. Larin Omachu March nili thole ni Khanchi Pura District shwai tu thlan na nei puin azin chuaka mamit Bial tu pastoral machwanan atoyom General Superintendent hi ningani khan eizola lolet le ani General Secretary Reverend T. Lalding Liana chu March ni sari zirtop ni khan haflong Bial le shelong Bial tlo turin azin chuaka March ni som thochan ni hian eizola lolet leang Reverend Lalruat Fellow Secretary General Missions Department chu March ni sari zan atang khan Viring te Bial Missions Department in Khompuya speaker ania pathiani zan thleng hian thushil rongbolna aneyang General LED shwai tu te som anni angin Social Welfare and Tribal Affairs Department boss ni ni o two-day state level capacity building program on drug abuse prevention for women church leaders and women federations of Mizoram program President C. Reng Lupui Secretary Mary Lalhmingmawii le Treasurer Lalhmingmawii antel March nili ani khatna hian General LED IO in President in thu asoya ani ni na hian General LED Secretary in Rilhodo konga General LED te malak na le machopte atar langtel boka General Treasurer in Participation Certificate General LED IO in adong bok ani Mizoram UPC Media and Publicity Board board se sangni somne panga in board se na live crusade zanthung o chu March ni ruk ni ngani zan khan zo fel ani live crusade hi Mizoram UPC conference hall a nei ani a board chairman upa ke saitluangan akai shwaya thupui thanbik mangin Reverend ngu than para sailo Reverend lalngai zwala le Reverend thanglian sang aten thoshil rongbolna anneya crusade hi Pentecost channel YouTube kal tlangin live a pek chwa ani Tui Changral District Revival Board chu March ni thum thochan ni hian zo khothara an thukhoma kumsang ni somni panga chunga team speaker turte le rongbona kalpui dan turte chu an thungai to langsar zwal ania kumsang ni somni panga chunga tan revival team pali lakphot an rel he chut khoma hian Tui Changral District chunga Bial committee member te ankal kim hlea district shwai tu ten antel pui bok ani Bial chung rongbona longai thlak chun zom ila Bungkon Biala no pang Sunday school zirtir tu te pualin seminar buat sei ani February ni somni pariat zirtop ni zan khan Bungkon Bial Sunday School Department malak na in Bungkon Kaushan Sunday School hola Bungkon Bial chunga no pang Sunday school zirtir tu te chuan seminar anneya Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department chuan manpuin resource person ania Bial tu pastor Lalhmingmawii atel pui bok Seminar hi upa sila lomsanga chairman Bungkon Bial Sunday School Department chuan akai shwaya zirtir tu te poimo na le mo phurna Sunday School zirtir na kunga mason na tur le malak dan tur te ti thupui mangin resource person in zirtir na apea fuina thungai thak ani ba ka soiho na hun hlok takin an mangbok ani Sir Chief District Crusade Committee Nwaya Sailula ka rongbol tura roi tir kaulal ro hlua rulam lak lu na nei ani March ni khat inrini zan khan not mol cheng kaushan biak ina Bial tu pastor vanlal ruatan tir kaulak lu na aneya not mol cheng Bial chairman upa ke dar mwakan in khom akai shwaya tir kaulal ro hlua ne na tangin pathian thu cha ngai thak ani a Bial secretary upa F boy thangan report ape ani March ni thum thochan ni khan tir kaulal ro hlua ru lam chu rong abol na tur hmun sailula khwa alut fela not mol cheng Bial shwai tu twal chung upathen khatte le Bial tu pastor chung kwa te chuan a hmun thleng an thla a rongbol tu mamo che sang sang mol cheng kaushan ten thil pek thanem tak an pe bok ani tir kaulal ro hlua rongbol na tur sailula khwa hi Mizoram UPC la din lo na khwa ani Mautlang huna mithar pasari kaushana lomlu anni
Mars ni pathiani khan lungsen Bial chung mautlang huna ko shandang atangin mitar chung ko ni member pasari te chu Bial to pastor si Lalhmingmawii Mizoram UPC ya alom lut lungsen Bial mautlang huna hian general headquarters roilai tirkau vi lalnun sanga chu rongbolina ommeka arongbona kaltlang hian mitar thanhem tak ko shana lomlu ani to ani lungsen Biala po hian PY Day voi somruk pangana chu mani twal chung chawa alom na hun man ani a lunseng twal chung PYD te chuan zanlama inkhom na nein secretary in day thu cha chher chhuana anaya lungsen Bial PYD pastor si Lalhmingmawii le advisor upa H Lalhngil lawat te chuan fuina thu an soiba ka chalai kal khom ten tong trai walna an nei ani lungsen chinveng PYD te po in day lomna hi thingpui roinen an hmang ani lungrang twal chung PYD te chuan day lomna chu chhun lama an hmang ve thunga day thu cha chher chhuana te nein PYD kumpuan thu pui siam thar le na ti hmangin pathian thu cha an ngai thla a thingpui roi an che bok ani mamit Bial LED in khongpui voi som thungna nalzol kaushan biak ina nga chu twang taka nei zo ani a in khongpuya hian mithar pakhat Mizoram UPC ya lomlu ani in khongpui hi February ni somni pariat atanga March ni pathiani mangkhan nei ni in Bial to pastor Lalhmingmawii chu speaker ani a March ni pathiani chumma in khoma bongwa kaushana loi turin mithar pakhat chu pastor Lalhmingmawii Mizoram UPC ya alom lut ani bongwa hian mamit Bial ro in tirkau Francis Laldung zela chuan rong abol mek ani March ni li thole ni khan mamit Bial phaizawa mithar pani te chu tirkau vanla shat puyan Mizoram UPC ya alom lut mamit Bial phaizaw ko shana March ni nga ni la ni zan khan mithar pani te chu ko shandang atangin tirkau vanla shat puyan Mizoram UPC ya alom lut Khothlang district in atir chwa Kaliba revival team chu phaizawa hianin rongbolna an nei mek ani Sabrung ko shana po March ni pathiani khan mithar pani te chu lalpa iswa mingin Bial to pastor tang thak chuan baptisma a chantira ko shana lomlu anni keifang Bial leitan ko shana March ni pathiani chonu in khoma mithar pakhat chu Bial to pastor je zo thansangan Mizoram UPC ya alom lut bok ani Zemabok North Bial Missions Department in khongpui nei zo ani Zemabok South ko shan biak ina nga Zemabok North Bial Missions Department in khongpui hi February ni somni pariat atanga March ni pathiani zan thleng khan man ani a upalal thamwana namte Chairman General Missions Department chu speaker ni in arong bolna anung hle a in khongpui man ani chung hian speaker te chungwa chuan chat tokin unaw nu sang chungi upalal thamwana namte nu chu March ni pathiani jingdar ni lemni somni pani khan aborala hemini hian William Hal ni in pathiani chonhuwa biakin khar ani a Zemabok North Bial mi puite mithi vuina lama hun mangin zan lama Zemabok North Bial Missions Department in khongpui hi chunzom ani Zemabok North Bial Missions Department in khongpui ro re na chuan kumsang ni somni paruk in khongpui chu Zemabok North ko shana an khata kumsang ni somni panga chunga Bial revival nei te Bial chunga mission support atam thayang ber pek ani theina na malakte sang ni somni paruk missionary day January ni som paruk chu Bial hua pa man te le Bial budget te anwa man ani March ni PYD day chu Zemabok North Bial PYD te po in Zemabok West Koshan biak ina Bial huapin alumna an manga tual upa mesak vanlal thana secretary general PYD chuan he hun himhan puin PYD thil tum mangin pathian thu cha asoya una pa Ruben H Lal biak puya treasurer general PYD in atoyom bok ani Zemabok North Bial PYD te hian variety program an mangboka deilom na pualian hun hlim om tak an manga Bial thar anni angin deilom na hi Bial huapa an man voi khatna ani Kanchanpur Bial yarung para a March ni pathiani khan crusade nei ani he huna hian mithar chung ko pali member som pakwa te chu Bial to pastor Reverend Evan Lalpa para riang chuan khoshana alom luta anjinga mi pariat te chuan lalpa e swamingin baptisma an changani yarung para huna crusade nei na atan hian una pa h1 lal enga din thar sum thanhem tak athwa Kanchanpur Biala kaushan hote achunga anlom hle ani
Bairabi Biala Rongbol Tora General Headquarters Roy Tirkaula Nunjira Thingsul Thia Lakluna Marsin Hi Pathiani Khan Bairabi Bial Chuvel Kaushan Biakina Nei Ania Induction Service Hi Bial Chairman Upala Ringlianan Akai Shwaya Inhia Shana Hun Upa Elidalarin Oma Bial Secretary in Anei Thunga Rongbol Tulak Luna Hun Sir Hi Reverend R Chongkhuma Bial to Pastor Chuan Anaya Tirkaula Nunjira Tong Trai Sakna Bial Treasurer Upa Si Lal Chungnungan Anaya Tirkaula Nunjira Nen Atangin Pathian Thucha Ngai Thak Ani Trumpui Kaushana Loi Turin Marsin Hi Pathiani Chama in Khoma Mithar Pakhat Chu Kaushan Chairman Tirkaulian Mingthangan Mizoram UPC a Alom Lut Pathiani Chama Vek Khan Trumpui Bial Zwang Tui Kaushana Loi Turin Mithar Paruk Chu Bial to Pastor Reverend H.V. Zamlovan Mizoram UPC a Alom Lut Bok Trumpui Biala Mithar Lom Lu Te Hi Kaushan Member Nisa Vengdang Atanga Peng Thar Te Anni Kotha Biar Darlak Preaching Point a Mars Ni Pathiani Khan Mipakwa Inter Kau Samson Lerem Sanga Kota Baptisma Anchanga Anjinga Mipali Te Hi Member Thar Ni In Chung Ko Ni Member Pali Ta Chu Mizoram UPC a Lum Lu Anni Darla Kaushana Hian Tirkau Samson Lerem Sanga Chu General Headquarters Noya Rongboli na Ummek Ani Aibok Bial Falcon Kaushana Loi Turin Marsin Hi Pathiani Chama Khan Mithar Pakhat Chu Kaushan Dang Atangin Bial to Pastor Sila Ramhak an Mizoram UPC a Alom Lut Falcon a Hian General Headquarters Crusade Fund Mangin Tirkau Vanal Mel Somzwala Sairang Chu Rongboli na Ummek Ani Sairang Bial LED board chu Mars ni khat inrin ni khan si mui ko shan biak ina an thu khoma an Bial in khom pui nei zo ta khlel le na te nein ro rel bo zui ngai omte bo zui dan turan soi hau Sairang Bial LED board chuan Bial huap thuthlung seminar kam revival nei hun atan April ni somhni paruk atanga ni somhni pasari sangni somhni panga chu an ruata resource person le speaker atan Tirkau Vanlal Mel Somzwala chu som anrela General LED board member atan H Laldin Pui Bial LED secretary chu an ruat bok ani PYD Day Voice Som Rukle Pangana March Nili Chu Sairang Biala Twal Chung Tinten Ma Ni Rem Chandan Angin Alom na Hun an Manga Social Work Ti Nan Tele Luan Chwa Nan Te an Manga Chuna Inti Hlimna Nen Hun Mang An Ombaka Zan Lama In Khom Na Nei An Ombok March Ninga Nilai Ni Zan Khan Bial to Reverend PC Parlian Chuan Phunchong Ko Shana Bial Fan Program Anaya Mithar Pakhat Chu Mizoram UPC a Lom Lutin Swal Ngei Damna Baptisma Lalpa Iswa Mingin a Chantirani Thingsul Thia Bial Tui Khurlu Muna March Ni Pathiani Zan Khan Mithar Pakhat Chu Ko Shandang Atangin Tirkau Zayon Lalram Ngayan Mizoram UPC a Alom Lut Bok Tirkau Zayon Lalram Ngai Hi General Headquarters Roi Lai Mek Ani February ni somni pasari Zan Khan Sir Chief Bial Malak na in Bial Department Shwai Tu Techuan Seminar Anneya Reverend Sai Enga Sai Lau Bial to Pastor Chu Resource Person Ani March ni khat inrin ni Khan Sir Chief Bial Missions Department Malak na in Bong Chom Tla nga Bethel nei Ani Boka Tong Trai Thupui Shang Shang Mangin Mi Thanem Ngai Kal Khom Ten Tong Trai Hauna An nei Ani Longlai Bial PYD in Khom Pui Voice Som Ni Pakwana New Veng Pui Ko Shan Biak Ina Manchu Marsin Hi Pathiani Zan Khan Achiak In Khom Pui Hi February ni Som Ni Pariat Zirtop Zan Khan Man Chan Ni In Siam Thar Lena Ti Chu Thupui Atan Man Ani a Ruat Big Ten Thu Shirong Bolna Anneya Twal Chung Tin PYD Atangin Solo Le Group Zai Ngai Thak Thin Ani Bok Longlai Bial PYD in Khom Pui Ro Rel na Chuan Kumsang ni Somni Paruk Bial PYD in Khom Pui Chu New Veng Pui Ko Shana Angata Bial PYD Minga Mission Support na Pekte Apostolic Mission School a Dining Table Set Date ATI ya Luan Chwate Bial Huap Revival Crusade nei te Thuthlung Seminar nei te Bial Pon Fe Chwa te le Kumsang ni Somni Panga Budget te Chu Longlai Bial PYD in Khom Pui Ro Rel Langsar Zwal te Anni Longlai Bial PYD te po in PYD Day Voice Somruk Pangana Pual Hian Amamo Apiang te man ata New Veng Pui Ko Shan Sunday School Hall a Thisen an pe a Longlai District Hospital a Thok Tu Ten Kalselin Thisen pe thei hi mi pa somni pakhat le meichhia pathum an ni a unit somni pali an pe ani
sai kot bial malak na in mars ni pathian ni khan an bial ro rel na bo zui ania bial huapin chonghei tongtrai sai kot ko shan biak ina an neya member ankal chale a tongtrai na hi chunga an nei theya thu pui sang sang sai kot bial pyd member zong zong te tan bial pyd shwai tu te tan general pyd shwai tu te tan ti te ani bazar bial led inkhom poi vai som thung na twang taka manzo ani February ni somni pariat atanga March ni pathiani mangkhan ram tharveng biak ina inkhom pui hi man ani a tirko mai kalaram chana ram tharveng chu speaker ani a zai rong bolna unaw nu te h zai mingliani bazar Lalhmingmawii bazar b lalsang zwali dorpui le h lal nun thari ten an nei bok March ni khat in ni leng in ro rel in khom an neya an thu rel langsar zwal ji nga kumsang ni somni paruk bial led in khom pui bazar ko shana mante pastor quarters ti changlungna na budget a cheng singa da te kumsang ni somni panga chunga bial pon fe chwa te kumin chunga bial led revival nei te foreign missions alwan chwa nan budget a cheng sing ni da te voluntary missionary te support na tur budget ta cheng sing ni da te zemabo cancer hospital alwan chwana tur budget cheng sing ni ro man te kumsang ni somni panga led de bial hwa pa bazar ko shana man te led member bible church walk ne na lo man pek te le kumsang ni somni panga bial budget te chu bazar bial led in khom pui langsar zwal te anni Chatlang bial led in khom pui voi som thungna chatlang ko shan biak ina nga chu February ni somni pariat March atanga February ni somni pariat atanga March ni pathiani mangkhan nei ani a in khom pui nei chung hian pathiani jinga u naw nu sang chungi aboral awangin chomho in khom a khailak shat ti lo chu in khom pui hi pathian tharau thiang hlim om pui na hnuaya hlim taka manzo ani chatlang bial led in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni puruk bial led in khom pui chu cha mari west ko shana nga ani a missions field a bial led minga cheng singni sanga alwan chwate kumsang ni somni panga chunga bial led revival chatlang biak ina nei te chatlang bial pastor quartera dining set leina tur cheng singa budget wa mante general led in rampum huap ne leng tong trai jun ni somni pakhat in ni a arwa man chu twal chung te na te hlo te ni se ti te kumin chunga bial led te thoshil tubu manga bible ral chan nei te kumsang ni somni panga chunga chandam na camping nei te le kumsang ni somni panga budget te chu chatlang bial led in khom boiro relang sar zwalte anni bongkon bial missions department in khom poi voi somni panhe na po twang taka zo fel ani February ni somni pariat atanga March ni chunga man bongkon bial missions department in khom poi voi somni panhe na chu bial headquarters bongkon ko shan biak ina nga ani a in khom poi tranzan atangin revival nei ngal ni in reverend lalwat phila general missions department secretary chuan aman puya in khom puya hian speaker ani bongkon bial missions department in khom puya hian general missions pual tholom la khom ani a in khom apiang in bial chunga zai thiamten zai rongbolna an nei thin ani bongkon bial missions department in khom pui ro rel chuan kumsang ni somni puruk in khom pui chu eden thar ko shana an khat missions field a bial minga cheng sing ni a lwan chwate bial missions in khom pui thleng tu puina ti sante kumsang ni somni panga chunga missions field a work game nei te kumin chunga bial missions malak na a bial pon fe chwate kumsang ni somni panga chung bial missions revival nei te kumsang ni somni panga budget te chu bongkon bial missions department in khom pui ro rel langsar zwalte anni Bethlehem bial missions department in khom pui voi somni pani na February ni somni pariat zir top ni zan atanga man chan chu March ni pathiani zan khan twang taka manzo ani in khom pui hi salem veng ko shan biak ina man ani a Reverend Dr. Murthan Parasaila Principal ATI chu Speaker atan man ni in Reverend Sila Rimsanga bial tu pasorin in khom pui pathian ne na hlan na ani ani March ni khat in ni leng in rural in khom an neya uparo jingliana bial missions department chairman chuan kai shwain an thurel langsar zwal jinga kumsang ni somni panga chunga bial pon fe chwate missions field a biak in saknan cheng singa budget a da te bial minga home mission field a luan chwate bial chunga mission support campaign nei te le kumsang ni somni panga budget te atel ani
Bethlehem Bial Missions Department in Khompui a hian Bial chunga zai thiam tak tak ten zai rongbolna an nei china speakers rongbolna anungin Bial chung le pon ba ka ATI zirlaimi engu zat in Khompui hi an simboka in Khompui Mars ni pathiani zan khan atriaka kumsang ni somni paruk Bethlehem Bial Missions Department in Khompui chu Bethlehem veng kaushanin an thlengang Bethlehem Bial chunga kaushan shang PYD te chuan March nili PYD Day voice somruk panga na chu mani twal chung thewa alom na hun an mang Bethlehem veng thlang PYD te chuan zanlam PYD Day pol hian pathian biak in khom an neya project somriat bot sein in khom an chanhem hlea Bible chiar wal na tenein upalerin chana Vice President General PYD chuan thushil rongbolna ane Bethlehem veng thlang PYD te chuan PYD Day pol hian Bethany Residential English Medium School Ahman Turin sanalian thatak an donate book ani ITI PYD te po in March ni thung zan khan PYD Day polin project somriat in khom hlotling takin an bot seya una pa HRU Benlal biak puya Treasurer General PYD chuan man puin rongbolna anei atuk March ni li jing kara biak in le a chevel ba ka kongpui te tifai natlang an nei boka member thok chuak an chanhem hle ani Salem veng PYD te po in PYD Day voice somruk pangana pol hian khotlang ta na thil thati na hun an manga Salem veng branch wai me kota hlan turin kwang siam natlang an nei kwang siam natlang hi Salem veng wai me hola nei ni in member som thung pani an thok chuaka kwang pali day pol hian an siam ani veng lui PYD te chuan PYD Day lomnan March ni li zan khan biak in le a che vel ti fain natlang an nei PYD Day natlang a hian member an thok chuak thahle a natlang nei tran ma hian fuina hunte mangin tongtrai hauna te an nei ani Zor PYD te point PYD Day pol hian zan lama biak in le a che vel ti fain natlang an neya member thok chuak an thahle a day thu cha cher chhuana an nei bok Bethlehem veng PYD te chuan PYD Day pol hian ni thung zana in khomna an neya day thu cha cher chhuana te nein Tualupa vanlal shwaya advisor in fuina thu cha asoi bok atuk nili PYD Day a Falkland Park a inti hlimna hun an mang bok Malpui PYD te chuan PYD Day pol hian zinga biak in le a chevel baka Society Road te tifai natlang an neya member thok chuak an tha in zanlama in khomna an nei boka PYD Day pola PYD Day cake tuinhai tak an siam chu an kil hau bok ani North Vanlai Phai Bial LED in Khompui Kholai Lungdin Thar Kaushan biak ina man chu Mars ni pathiani zan khan achiak in Khompui hi February ni somni paria zir top zan atang khan man chan ania Bible ral chan nei lete kumsang ni somni paruk in Khompui a speaker atan tir kau kelal rimzwala North Vanlai Phai headquarters somni seti te chu North Vanlai Phai Bial LED in Khompui ro re langsar zwalte anni West Phailing Bial in Khompui hlim le hlotling taka manzo ani February ni somni pariat atanga March ni pathiani mangkhan West Phailing Bial in Khompui chu West Phailing kaushan biak ina man ania tol chung pasari atangin palaikal an chanhem hle in Khompui a hian Bial to pastor Silal Beliana le Ruat Big Ten thushil rongbolna an neya zai thiam Ruat Big te le tol chung PYD ten zai rongbolna an nei thin ani West Phailing Bial in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni pali Bial in Khompui chu pholdung sei kaushana an ngata tuipui bari tir kau quarter sa tui zem liter sang khat dong da te Khothlang district huam chunga rongbol na chakzoka akal theinan Brew Revival Team din tura district in Khompui a thlente kumsang ni somni panga chung hian twal chung tina financial seminar nei te pastor quarter sak that ani theinan general a dilna thlente District Revival Team West Phailing Biala rongbol tura kaulu ni se ti te kumsang ni somni panga Bial budget te chu West Phailing Bial in Khompui ro rel langsar zwalte anni March ni li PYD Day chu West Phailing Bial pholdung se PYD te chuan zanlama alom na hun an panga PYD Day program hi una pa vanlal ro lo puya Bial PYD president chuan kai shwain tolu pala rindika advisor chuan lom thu soina le program hlan tong trai na te aneya una nu la lom zole secretary nen atangin PYD Day thu cha ngai thak ani
una nu mal somdong liani treasurer chuan hun masa mangin tir kaula rin ki mangen te ne na changin PYD te chanvo an mo phurna le ko shantan department poimo tak an ni ziati thupui mangte in pathian thu ngai thak ania zai thiam ten zai rong bona an nei bok ania lunglei ra siveng bial to pastor Eflal ni enga bial to treasurer upa si ro thwa male Bial Sunday School chairman upa Eflal champuya te chuan February ni somni pakhat atanga ni somni pathum pathian ni mangkhan then hlum huna ter kau quarters lunglei ra siveng bial malakna sakchu amuna kalin an enfia ter kau quarters hi lwa lu theya pe felto ani lunglei ra siveng bial shwai tu te hian bung mun tleu le lai soral kaushante antlo bok February ni somni pariat atanga March ni pathian ni mangkhan lunglei ra siveng bial PYD inkhom pui chu puk puya man ani he inkhom puya hian ter kau lalvena then hlum huna general in rongbol tura aroi mek chu speaker atana man ni in pathian thu thatak ane na tang hian ngei thlak thin ani a PYD ten hlok thlak anti hle ani inkhom pui ro rel na hi March ni khat in ni khan puk pui biak ina nei ani bok kumsang ni somni pariat bial PYD inkhom pui chu van ne kaushana an ngat Bible ral chan ter kau te thil te bu manga nei te bial hwa pa crusade nei te an PYD member ter kau vi lalun sanga lungsen bial mautlang huna general in aroi mek ta na bial menga luhan chhuana te chu lunglei ra siveng bial PYD inkhom pui ro re langsar zwal te ani March ni thum to than jan khan ra siveng kaushana loi turin mithar pakhat chu bial to pastor Eflal ni engan Mizoram UPC a alom lut mithar lom nu hian inkhom bana lalpa iswam hingin swal ngei damna baptisma changbok ani Durtlang bial LED inkhom pui chu February ni somni pariat atanga ni March pathian ni mangkhan Durtlang molveng biak ina man ani a tirkaumal somzola si phir chu speaker ani inkhom puya hian ruthi group molveng sari group melnga ramthar LED le Eflal zui diki melnga te nen atangin fakna hlas LED le Eflal zui diki melnga te nen atangin fakna hla ngei thlak thin ani Durtlang bial LED chuan anin khom pui chung hian mission spol le project sangni somni pangapol general headquarters in abei sei chu khon ani bok Durtlang bial LED inkhom pui ro rel na chuan kumsangni somni paruk bial LED inkhom pui chu ramthara an khata kumsangni somni panga bial LED day bial huwa pa mante nileng tong trai bial huwa pa nei te kumsangni somni panga chungin Bible ral cha nei le tur ani Kumina Sinot Hospital Durtlanga Charity Fund atan cheng sangsari pekte Pastor Quarter Fund atan cheng singkhat date Pastor Quarter thom thatna na mattress leite ATI luan chwate Bial Huap Seminar kam revival nei te le kumsangni somni panga budget te chu Durtlang bial LED inkhom pui ro rel langsar zwalte anni PYD day voi somruk panga na chu Durtlang bial PYD te chuan Durtlang mel nga biak ina bial huapin alom na hun an mang Durtlang bial chunga kaushan tin PYD te chuan jingkara PYD flag biak ina tar na hun an manga zanlama hian pathian biak inkhom bial huapin mel nga biak ina nei ania bial PYD secretary unaw nu lalrem puin day thusa cher chhuakin unaw nu vanal rin pui mel nga PYD atangin pathian fakna hla ngai thak ani Daylom na hi bial to pastor Lalhmingmawii aman puya PYD kumpuan siam thar lena ti thupui mangin fuina thu thatak ane na tangin ngei thak ani Durtlang bial PYD te daylom na inkhoma hian una palarin sanga ramthar PYD le mel nga mel voice PYD te atangin pathian fakna hla ngei thak ani bok ani Headquarters Bial LED inkhom pui voi somnga pariat na February ni somni pariat atanga March ni pathian ni mangkhan headquarters kaushan biak ina nei chu thlong taka manzo ani inkhom pui tran zan hian pastor Jonathan Lal Romoya bial to pastor chuan inkhom pui hlan na aneya bial chairman upalal du oman thoshir rongbol na ani headquarters Bial LED inkhom pui hi inrini zan atanga pathian ni zan thleng khan revival a man chunzom ni in Reverend Lalngai Zola Secretary General Sunday School Department chu speaker atan man ani arongbol na palai
kal khom ten an hlut hle ani headquarters Bial LED in khom puya hian bu fai tham tha loman leng khom zai inti siak na loman le Bible share chuak loman te sem ani a project sang ni som ni panga pualin tholom cheng sing khat sang khat zanga an la khom bok ani in khom pui ro rel na chuan kum sang ni som ni paruk Bial LED in khom pui chu sai khama kon ko shana angata Bial in khom pui thleng tu pui na ti san te kum sang ni som ni panga chung hian ruthi bu manga Bible ral chan nei te kum sang ni som ni panga chung hian civil hospital ezola cheng sing nia luan chwa te kum sang ni som ni panga chung hian thiang hlimna ti thupui manga seminar kam revival nei te rampum huap ni leng tong trai Bial huapa nei te Bethany Children's Home no pong pahni Bial LED minga sponsor te le kum sang ni som ni panga budget te chu headquarters Bial LED in khom pui ro rel langsar zwal te an ni headquarters PYD te chuan PYD Day March ni li chu van tlang ta na thil chati ni a mangin biak in le a sevel anti fai baka tui khwa tlang area ti fai in an tlanga thalai thok chuak an thanem hle ani sai khama kon PYD te point an dei pol hian khotlang tan luang chuakin veng chung side drain le bol hlo te ti fai in an tlang ani Delhi PYD te chuan Kisan Guard PYD Rural Bo Zuin Mars ni khat in ni khan PYD Day voice somruk panga na pualin PYD Day kam seminar program abwa seya resource person atan field pastor Koko Lalhmingmawii phei thupui siam thar lena missionary chu Delhi NNCR tirkau thangau lal singson thupui pathian pakhat upa BP Lalhmingmawii kaushan secretary thupui PYD te mo phurna ti te chu anjir hau ani hemini vek khian Kisangar PYD zinga sarkar na muthar te ne na choimoina thilpek hlan anni a unanu dilaram din thar aims nursing officer unanu Elizabeth Lalhmingmawii JSA tingthar te ne na PYD advisor upalal siamlian mar chuan choimoina thuziak ahlan ani Delhi PYD te hian seminar anman pia lama hian zan lama revival program anman chunjom boka PYD Day thucha chher chwa ni in PYD Day voice somruk panga na hi hlotling takin an hmang ani Kolosip diakon Bial PYD in khom pui voi kwana chu February ni somni pariat atanga March ni patiani mangkhan tui thaveng kaushan biakina man ani a tirkau ruat fam kima phai nuam chu speaker ani in khom pui chan zan hian tol chung tin PYD te chuan Bible quiz le PYD hlabu number za som palina hele rammi ten an shathiam lo ti mangin za inti siakna anneya tol chung tin secretary report ngai thak ani bok Kolosip diakon Bial PYD in khom pui ro rel na chuan Bial PYD minga Pentecost mai chair TNT khwangpui lam le district jail side na copy panga ve sponsor thunzom jail arela kum sang ni somni panga chunga Bial PYD minga blood donation nei te kum sang ni somni panga chungin Bial huap revival crusade nei te an rel ani indini zan atanga pathiani zan thleng revival in khom an nei zui boka thuwa le tharawa hlok thlak an ti hle ani Kolosip diakon Bial PYD te point March ni PYD Day chu RSTC side nat inti hlimna mangin an loma tolupa lal thiam sanga Bial PYD president in fuina tho so in Christina Laltle pui Bial PYD secretary in day thu cha chair chwana anei ani thalai kal khom te hian in fiam na chi sang sang mangin inti hlimna an nei zuya member za borvel day lumna hian an tel ani Vareng te Biala po March ni PYD Day chu Bial huapin PYD te chuan IOC koshana alomna hun an manga chunlama outdoor game chi sang sanga inti hlimna an nei baka zanlama thuthlung ti thupui mangin short sermon inti siakna te nein variety program hlimong tak an nei bok ani Kolosip venglai Bial PYD te point March ni PYD Day voi somruk panga na chu Bial huapin sai hapui ke khelmwala an manga Deilum na hi president upa kaping thangan akai shwaya dei thu cha secretary Bial PYD in a chair chwana aneya upa VL thafala Bial chairman he hun hi manpuin hlanna anei bok ani Kolosip venglai Bial PYD te hian tlailama rwai an kil ho boka chalai mi za somni pali borvel deilum na hian an tel ani
March ni li PYD day tu Serchip Bial PYD te puin Apwalin Serchip District Hospital amamo apiang te man turin thisen unit som pasari mi pa som pali le mechia pathum ten an pe a blood donation ke ma hian unaw nu ke wanla shwai zeli chuan day thu cha chhar chhuana aneya Bial tu reverend sai enga sai lo chuan man puin pokrem pathian he na hlanna anei ani Janakpuri PYD New Delhi te puin March ni li PYD day chu roi nen alumna anneya chunlama PYD member omna ina tongtrai rongbol na tenein biak in baka pastor quarter 35 na tlang annei boka tongtrai na nein pastor quarter a hian thalai kal khom ten PYD day lomna roi an kil hau ani na thial Bial PYD te puin March ni li PYD day lomna na thial playground na anneya hunser Bial PYD President Tual Upa Jani Zaunun Moyen Mang Masain PYD Thil Tum Soirwal na anei bok Day thu cha chhar chhuwa ni in thalai kal khom te hian infiam na chi sang sang mangin inti hlim na annei zui ani Darlon Bial LED te chuan February ni somni pariat atanga March ni patian ni mangkhan Darlon hmuna in khom pui an manga General LED shoi tu te Mary Larin Omi Secretary General LED le EBM ten an man pui ani Darlon Bial PYD te point PYD day voice somruk pangan chu March ni li thole ni khan inti hlimna anneya day pol hian March ni thum thotran ni khan Bial huapin seminar annei bok ani Nalan Bial Missions Department in Khompui po North Dirtlang biak ina February ni somni pariat atanga March ni pathian ni mangkhan man ani a he in Khompui a hian Bial tu pastor Lalhmingmawii thara chu speaker ani a General Missions Pual tholom cheng sing ni chuang mu ani Nalan Bial Missions Department in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk Bial Missions in Khompui chu Nalan kaushana angata Bial Missions Department minga mission support pekte Bial Mission Department bultumin vapar preaching point to tele Bial huap crusade nei te chu Nalan Bial Missions Department in Khompui ro rel langsar zwalte anni mongbo Bial in Khompui voi rukna manzo ani mongbo Bial in Khompui voi rukna chu February ni somni pariat atanga March ni chung khan lunghau ka kaushan biak ina tlong taka manzo ani a palai riak lut za chuangan uma Longlai district shwai tu upa si chial vunga district chairman upa Islal Fakfela district treasurer le tirkau si leng khara ten an man pui ani mongbu Bial in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk Bial in Khompui chu mongbu kaushana angata Bial chunga kaushan ladin lo na hmuna kaushan din ani theina na malak soma pakhat pe tha te hne na lompui na pek Bial chung tual chung tina kaushan doctrine leadership training and church administration thupui manga seminar ne tele sangni somni panga budget te chu mongbu Bial in Khompui ro rel langsar zwalte anni he in Khompui a hian district shwai tu te ba kharwat big ten thoshil rongbol na anneya in Khompui hlimna atang hian pathian choi moina puan ni in March ni thum thotran ni khan tirkau BR ungshoi chuan rantalin pathian choi moina anei tirkau sileng kharan thoshil rongbol na aneya thotran zan khan pathian biak in khoma mithar chung khat mi panga te chu tirkau sileng kharan Mizoram UPC a alom lut ani mongbu Bial PYD po in PYD day chu Bial huapin alumna hun an mang day voice som rukpanga na hi lunghau ka hmuna man ani a Bial PYD President unaw pa Bial chanan he hun hi kai shwain PYD flag tar ani PYD day lumna hi hun nia thenni in choma hun serte manga pathian thu ngei thlak ania day thu cha unaw pa ela ro puya Vice President in a chair chhuak ani Ruilhau thatlona le member te infoi tharna una pa jelal fakoma treasurer atangin ngei thlak ani boka member kal khom te atangin soihona nei ni in lok thlak anti hle ani Depol in khom man ani nu hian lunghau ka playground na inti hlimna nei zui ani a an Bial chunga upa le LED member ba ka Sunday school no pang engmuzat in an man pui bok ani Barak Valley Bial kumsang ni somni panga atanga sangni somni paruk chung atana shwai tu thlan tharte Bial chairman tirkau Emmanuel lal ompui kangreng dor Bial secretary upa James Lalnun sang Marcolin Bial treasurer upa Solomon Ankhaswa sub pastoral board member upa James Lalnun sang
Tenzol Bial LED in Kompui voice on pati na chu February ni somni pariat atanga March ni pathian ni mangkhan kanan biak ina man ania lal chazali chu speaker ani in Kompuya hian Michael CR lal pian filale Mary lalin chani tenzai rongbolna annei chin boka in Kompui hi revival nen hlim taka man ani Tenzol Bial LED in Kompui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk Bial LED in Kompui chu PTS a nga ania Bial pon fe chwate LED day pola Bial LED menga damdo in panhi CHC le Ayush hospital a summanga lwan chwate le kumsang ni somni panga budget te chu Tenzol Bial LED in Kompui langsar zwalte anni a kumsang ni somni panga chunga LED member Bible share chwak mi te na kum sangni somni paruk in Kompuya hian loman pek an rel bok ani Lengpui Bial LED in Kompui voi somthum na chu leng te kaushana February ni somni pariat atanga March ni patiani mangkhan nei ani a kumsom sari chin chunglam palai te na choi moina hlan anni he in Kompuya hian pastor Rual Thanmoi chu speaker ani a LED kumpuan thupui ipuan in hun chu zawro ti mangin pathian thucha anen atang ngei thlak ani Bill Clear Bial chung twal chung shang shang PYD chuan March ni li PYD day voi somruk panga na chu hlim takin an mang kwal moi PYD te chuan deilum na hi chhun lama khelmoala infiam na shang shang mangin an neya zan lama biak ina program an man chunzom ani dorveng PYD te po in PYD deilum na chu zan lama mangin dei tho cha chhia chhuana le infuina hun atan an mang ani Sai pum PYD te po in chhun lama dei pwal hian infiam na shang shang mangin inti hlimna anneya zan lama pathian biak in khom annei bok bu chang phai PYD te chuan PYD dei pwal hian biak in sakna tlang na in chhun le zana hun an mang thung ani din thar Bial tui kwal PYD te chuan March ni nga ni lai ni zan in khom bana PYD dei pwalin thlan le na tlang anneya member somni chuang thok chhuakin thlan khur pahni an lai zo ani North College Bial in Kompui voi somthum na chu February ni somni pariat atanga March ni pathian ni mangkhan kholian veng pui Sunday School Hall a pandal zara man ania General Treasurer Reverend Rokhuma chuan man puin in Kompui a hian speaker ania upalal nun tluang a sailo General Sunday School Chairman le upa ke ro sang zola Khothlang District Chairman te chuan speaker hi an toi om ani North College Bial in Kompui ro rel na chuan swangpui lon le phoi buang PHC a lwan chwa anrela kumsang ni somni puruk Bial in Kompui North College koshana an ngat kumsang ni somni puruk February ni sompokwa Mizoram UPC day chu wantlang ta na thil chatina na mante anrela ni North College Bial in Kompui a hian nau sen pakhatlan ani a Reverend Rokhuma General Treasurer in herong bol na hi anei ani Ruantlang Bial LED te chuan February ni somni pariat March ni pathian ni mangkhan zoko thar biak ina Bial in Kompui an manga pastor Lalhmingmawii zwala rabung Bial to pastor chu speaker atan man ni in aiduzol atangin upatele zairong bol tu nen mi panga in speaker hi an toi om ani March ni khat ni khan ni leng in dorel in khom an nei ani in Kompui chung hian mi van sang pui aidu zol le tualu palal chan puya khomoi ten zai rong bolna an nei thin ani Ruantlang Bial PYD te chuan March ni li PYD day chu zo khothara a hu hawin an manga chhun lama ruai nen hun mangin zan lama revival in khom an nei zui ani PYD day lomna program a hian Bial to pastor Lalhmun siama chu speaker ni in tualu palal chan puya khomoi lalmuan tluang email book le baby kelar sha rangi Ruantlang te chuan zai rong bolna an neya PYD day a hian revival a thlengna sa hle a thara baptisma chang tharmi engmozat an nom ani Ruantlang Bial PYD day lomna hi General PYD Assistant Secretary upa MS Dongzelan aman pui bok ani Ole khati zong kha tongkar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar kan thlir le ngei thla khau thei te chu ani e